Ja sam Berna Storjak, imam 48 godina. Trenutno se bavim proizvodnjom ghee maslaca u okviru svoje firme People to People. Odrasla sam u Zagrebu sa mamom, tatom i sestrom, a praznike već od malih nogu provodila sam kod bake i dede u Zagorju. Radila sam sa bakom sir i vrhnje. Kada je bilo viška vrhnja, radio se maslac. A kada nismo mogli taj maslac pojesti, kuhali smo taj maslac i to je u stvari ono što mi danas znamo kao ghee. U mojim 20-ima se desila jedna velika promjena, zapravo prekretnica u životu. Upoznala sam Donatovog tatu, došli smo nekako do zaključka da smo super funkcionirali kao prijatelji, ali kao partneri da se nismo našli. Mi smo se doselili u dnevnu sobu od mojih roditelja, Donatovih i dede i bake. Meni je stalno bila onako neka drama da je Donat jako svjestan šta se dešava. Ali evo sad kad ga gledam, sve okej. Sasvim je dobro ispao. Ja vjerujem da je mama tada stvarno trebala razne žrtve podnijeti, da mi sve bude u redu, da mi ništa ne fali. Divim se svojoj mami jer ja stvarno nisam niti skužio da nešto nije bilo kako treba. Kad se možda činilo nešto kao ovo nećemo moći, uvijek se smislio način. Ja sam počela raditi u jednoj firmi gdje sam bila prvi zaposleni. Nakon 12 godina u toj korporaciji nekakve bezizlazne situacije u kojoj sam se našla, došlo je vrijeme da okrenem novi list. Odlučila sam se dati otkaz i otvoriti firmu i krenuti proizvoditi ghee bez da sam znala da će ikada išta biti od toga. Za moje roditelje je to bio sve skupa neki eksperiment i čekali su kada ću početi raditi nekakav normalan posao. Kako sam ja krenula sa time, tako su i krenuli prvi neki sajmovi zdrave hrane, tako da je to bilo odlično. Ja mogu reći da sam uhvatila taj val. Taj val je meni u stvari dao neki zalet i mogućnost da ja budem u kontaktu sa ljudima i da to sve skupa se pokrene, znači da se pokrene prodaja, jer ljudi su u to vrijeme upravo htjeli nešto domaće, a moj ghee je bio dio domaćeg. Ja smatram da bi svako kućanstvo moglo imati barem jednu teglicu ghea, zato što ga može primijeniti zaista za sve. Ghee ne mijenja okus hrane, nego u stvari pojačava okuse. Ghee je termostabilna masnoća i on može ići kod zagrijavanja, kod priprema hrane do 250 stupnjeva, što mu daje veliku prednost naspram nekim drugim uljima. Startaj Hrvatska je u stvari onako jedna posljednja prilika ili neki posljednji pokušaj gdje ću ja skupiti sve svoje snage i gdje ćemo stvarno pokušati nešto od toga napraviti. Ja već godinama gledam mamu kako se ubija od posla, kako ne spava dovoljno, ne jede kako treba, jer samo leti malo iz proizvodnje, pa idemo sad na dostaje, pa se kasnije vrati u noćnu šihtu, opet ići nešto proizvoditi, pakirati. Sad sam onda rekao za ovaj period idemo sad još malo stisnuti, ali onda nakon tog da može malo normalno živjeti, da se može malo opustiti, odmoriti i da bude lakše. Draga mama, ti si upravo primljena u Startaj Hrvatska! Ma ne, čestitam. Ne, stvarno. Čestitam. Spar naručuje 6000 komada ghee maslaca. 6000 komada. 6000 komada. Divno. To je 6000 teglica. To je 6000 problema. 6000 izazova. Ali i 6000 razloga za radost. Teško je opisati tu količinu sreće i ponosa i tog nekakvog zajedništva i tog puta koji smo eto tako mi zajedno prošli i tog nekog osjećaja da će cijela Hrvatska probati to naše zlato. Za ovo testiranje ja sam donio maslac ghee i nekoliko žličica kako bi ga probali čistog. Gospodine, uzmite žličicu. Dosta je dobro. Tako je moja baka znala raditi. Gospodin Sensei, uzmite si žličicu. Inače i sam radim ghee, ali ovo je izvrstan. Ja? Osjećam da je rađen sa ljubavlju. O, to stvarno jeste. Gospodična? Pa onako,
Običan maslac, samo kremastije, mekše. Da, ma ipak malo Pa da. tekući. Gospod Hipi. Divno je. Sviđa vam se? Odlično. Inače, ljudi, ghi maslac vam je jako zdrav, pogotovo kad ga se jede ujutro na tašte, zato što on zagrijava tijelo, pomlađuje i on pospješuje rad želučane flore i faune. Na 3, 2, 1 idemo reći maslo. 3, 2, 1, maslo.